bia atenkwa kan but se base ya na emu owerem fancy comedy nom ene erei ya mamo judge otena omo asem so no wama bail atenkwa na de na esese ono so ye ma ne bail because ene offense bia ni Ghana ye ma bail ba minim se bia na oye adwuma o Wontumi radio ntidia ono de yesi enfa ne nkotwere aban kukum na onkodi na wotwe na onsan emra sebe ya obi antimi nkasa bi mu ana se ba isi a Wontumi for se de be ya ye ba ye ntimi nkasa bi mu ne ya kan anu atumu na ya den. Is that the reason say ye de hu ebe se Wontumi adwuma efom because ye na ye kasa na aban na ya de anya ye ka ho asem enti ye be ye atenkwa na sa ne de hu ahye mu ana. Is that the reason? And I send this here baby anokra da na ye de nokra beto baby anokra da no ye de nokra beto because NGC aban ede me kind na akufa do breso say a press index ne ba and NDC ba just within less than 8 months in office yabo ensentral for 13 yache ensentral for beye enai katachi afiri fa yache nimpamiunu yache godin asarbedi akon en atenkwai eni ache no ye dina kwakotum and now no you see Media Foundation for West Africa Central for say omo koye interview or Rich Hospital because you see scandal bi ba ho enti omo koye interview jakpa efra omo pamo omo de amu firi ho kwame agbanyega publish ayi bi ne yakwakoche no enti Central ni bia woni aban no enya adwen ana se wahu bibia eti oman no a enkoyi abeka bia no ehse ye chew enti ene Central for no ebi omo a esuro omo ho no omo ntimi nkasa biem omo ntimi nkasa anu ya na po adomo kire ekobae omo ntimi nkasa enne Kufuado bereso na yesi Kufuado wudini because Central for nipa ba akum bi me kai ha wakum sin ho ye bon Central for bi num ne ade bi nti there be a certain media house in Accra here. Press freedom under attack. Journalism is not a crime, but ye church in kwedie amanfo enkasa because atinkwado ye adwuma Wontumi ntia very sad. Say baby a yeduro no no. Enunti na Kufuado say I prefer a noisy and mischievous media than say Ghana ebe call into the dark days. I will be entimi nkasa. And there will be a social media activist. Not sure we be on social media pa ne yakwache no. Ucho be WhatsApp platform so ne yakwache. Intimidation ehunahuna and I see about men. And yasam ketwa. And yasam ketwa. Ye nipa opposition. Ni ya threaten mampani ya Kufuado. Si ebe kuno. Ye huamua ni ya eba Kufuado duya se wongu. Ye huamua na ya kase plane. Efe Kufuado nshiasi na ongu. Ye hungana mampani ya ne otisui. Sabri no ye gana mampani dada. O say. Kufuado be wu ansa no no awu obi anche no obi anfre no toja o se kremo dak na o se abanisa ene galamsey ena ekunipai galamsey amene mpanifo nwotwe a ministers of state mienu account no other minister than the defense minister galamsey na amene omuyi ene kona kohwe Ghana kwayim kona kohwe said the Ghana nsu aye
kona kwohwe ekwan a Ghana kwaye yede efa so odwen ho a onte ase na fe de utag for say omama aban na ebo su bese wo tumetum se sa wo tumetum no eso na aban anye bibia no a ombekọ strike ombetutu Ghana University ni nyina mu enra GPRTU and other transport agencies no ese amasaman kwan yi poku asensan mo kwan yi said ye kwan no aye no omo so amaban wo tumetum na wotwe baako se sa wo tumetum no so na sa aban entimi anya kwan no mo trouble a ombekọ strike the whole country omo GPRTU for ne eyom proto afo no ha mo aka nyina enye adwuma yesi enotiase a ankekuro yawu ekuro so ne kumanu ose agya tiase ankamadidi ekwom so ne kumaja ukoto se etikese wi adwe a ma adwe nye osa adwe na emre ekufo ado tiase a ekwanyank wa wie Mahama agbojanom na oye ranking member Roads and Highways edi ekufo ado atem saa ewa akwan ho okrom ase Mahama agboja okrom hene so se na mu hu kwan da ekufo ado na de kwan ba okrom ose no mo ne mmoa na num so afetete ekufo ado na brɛ mo pai ewa da kru ose na mu hu hospital da ekufo ado na ma mu bi na mu hu police station da ekufo ado ma police station esi adan aka ho enyam na meka adakru hine na eka ma bo video no on several occasions enne hwede ama saman kwan aye enne ekwan anka ya 15-20 minutes no enne is all the 2 hours emu bi all there ye de car no ekofa so ba na ese no anu no enu anu no enne microphone ntimi nkoma endura kokomemla BBC meti am reporter baako ose afi otimi otu free ha ebi obedu fie no na abo 2 am ote tra trotru na oti anye yie ewa wasamba kwan su na otena eyi be dan ho a odu ti be boboka ne saa kwesi obedu onyunu na emoji ya gina otirim be koka ne kinkre odu ti ebe bobo dan ne saa kwesi obedu ena ma penfo tena kwan mu ekokuma ase a na mo yemu sisi omo ekura ayi num kai bi Martin num kai bi e friend say Martis ene vet no ha no de omo de so mutiata e better so be park no wanante ama samai kwan asuma fidie o faso do ka koba bia aburu so atu ko 2 days bia agiso ko workshop ene GPRT for and other transport agencies say woma ban wo tumetum 1 week say wo tumetum no so na ban anya ombekọ strike e Ghana na gofo bi sasa na dia ban ya de na omma kwan na yemfa caterpillar kura nkodwi so na enya yi na kwan na no nsuo to yi na yi eho se na ye puo